aduogi meye unyo bolokui pa NRM mautime ikololo Kampala. Kui pa NRM mutime ikololo Kampala. Uneno don kama mingwa unyote ye kama leng. Kibino pikui ni weri nationally one bene wa non position. Weri nationally one bene wa bit recognized in a big way. Li enitime through dano mano one walwenyo pigi wa positioning in anyway. I Central Executive Committee mo mameteni ka wa positioning ourselves one machala chuli no duan wa bene winye nationally. I yub mo ken makitimo nationally I Uganda kain one machalu lep one machala chuli umiru beno wa nene wa chung kilo tino wa mugu ulo karika bedeno wele bero nok ologu betie eno ni nyuru ni kaka food kwa ilobo ma wan watika kwa iye ane karcha wochi woni politics pa chuli kirubogo ke timme malaya makumiri chawane lutira nyira chuli gi iro bach gi iro maroka kitiyugi kikilugi Kampala iyup manotie nationally pe wan kagame Uganda enro wundu tira nyira chuli mau joining politics pe timme kwele ubinu meriki north ubinu kaburu kidano I Kampala jigu binu ka seeking for position maromo konyo kaka wunu kelu ludok wi Kampala yop me kololo ki burte kedwu ma tek wunu politicians ma mon ma ake ya choli ki ngu buru kedwu Kampala kan ki buru kedwu ma itu wew dingo burra ranyi ma itu wew beti bi chalu kije ite aloge itu burra lany pian peungi gnu kelu Kampala pero me achiel ere politicians ma mon ma ai actually gitamoni buru is everything buru dano buru wa anele to anatwan la buru ma tek ma bene ka liu buru na buru ma tek bene eno pe buru miu chalu miguni lutena nyira chuli yen kari kay bi buru ke ngarmo burdong inge lwen ma tek manu de lwen yo pia chuli wek buru nini obed buru ma yaba nyimpa chuli but with plans wun ke tiu ki north ke kelu ya obina bolo kui maromo keta chuli position nationally wun binu cher America buru me yero ngata para ye mi ruchung meka ka chuli pero na machel eno ulogo tim me politics odogo tim me chato dudwu kilu rock unu miu maraj me rio wun lutina chuli kirtiu ki gang kuja kono councillors kono LC5s kono MP aspirants kona nga all these political figures o aki north ubino o nationally kan ke will wuro wen against kagawu ke will wuro ke miu chente go ni cherry voting against kaganima in binu kereni and you did it, you received the money ke gang kuja waini wandong watega chero machalo delegate members baro o kanyo bino gamo chente o kanyo bino poko dudu boss meglebe raj boss undu ming komiranga anga dok tie kuja ma pat ke to duong nga madako dong nationally
ma pat ke to duong Richard mumir do kwanywa nga ma odong nationally eni no cha en one politician mo kene utika yobo yop ni to duong mir ke kwanyo ki office to duong ke kwanyo ki office to duong ke kwanyo ki office ucheru wa borla did lobo through representative Mamegu to duong tika tote ni ene kill dano e kill dano ma Paul I party wega chuli bene namba gi o mete welwa o mete nationally hiya wabetie wegino kwa mpajo ero won politicians mo kene da ko beru pin ni mi to duong ke kwanyo to duong ke kwa nen bajal pero ma wano tikere ma dit loyo ene won lutela mone ma utamoni ka umeru mote male kuja umiri tute kwanyo wek ina ye bit kono eno ni miu lu rok tika tute ni umiru gen ginya gebet ma Paul I dok office money onyo ginya gebet ma Paul institution money I ministry money gebet ma Paul endo wuna chulu miru ni uywa mati male chane reto pin we wuna ule malo wun mon ka uywa to duon bolo don pin wunu bi le kujada ki chura man madano tega cherro yeni chura ma tek eni wunu bi ber kujada miu o balo nyinka ka chuli wunu tena nyira chuli mo bienweru o kelu dudu bolu rock ni gutu kede kid moge ken piano miro la ten chene money ki o miro yueka money fame money ma kwenye pe kado tiga dog gangdong I maroka do bogo ni nero kono la tele money ma a kono ki region mene la tele money ma a kono ki kweni ana ya bir ka goy mache yana meng lo ko miro goyo ki maroka ka dog gulu u dog be ma wi u tek en lutino chene money en don future pa chuli en lutino chene money magi luon we corridor ke miwu kwani chere ibera genes kagani chere beri utika keto ji office inge kuida ko chako da ya wando pe ka mo wando pe ka mo wora yo kero ji office pi mirime komme wo koma wo kero lo dirodini wajo pi mirime koma wo wunu kero lutino pa ji piano binu ka vuruket gio genukeli wuki gulu mere genukeli wuki north ene binu mere ka lonyo chu welu kidong cha vuru miu babe cha kan ki buru kiri ki kech ya wando ti tela one politicians wunu meng maraj la wuma yo nena ana bere namboli ku yo nena logo abiru namboli neno jimi ne wen raj jimi ne wen lead jimi ne ginuti me di wo idi chenke temo neno ngato timo mingeno di wo ineno yan beno tuch yes he's a delegate member itamne chak men ma loenchot wo biru maram kubuloye wa namboli pian gina wang neno tieno di wo kido gina watika neno di cheng miyo kekan gina timape gina lokape ni wona do ti delegate members Maubiono representing Northern Uganda actually sub-region kolo Chubiono mereka walo bonwu ka walo dudwu ni kitukwede ya do bino ko nationally politics miu Arabic gak ma kwero meng wiwu komerjano watikwene position watikwene nationally tikwene dano gamo offices ko wen wona beno gwerrogi wona mi o goy ben wakijira ye ki tal mo romo dudu goy wakijira ikichira ma utimi kom kaka o goy wakijira ye miu manen to duonge ni ancha do degi to duongo de we chawa ni furutiki plan kom to duongo we cha an la wo ka moy Kampala kanya biru ya no lu baba gitika discussing on how umiro ke nenne ki removing to duongo ki office mado dong en kene to duongo dong kene ba
I will expose you to Acholi. Won jo ala wo no wuti ago plan against Oduong. Abi luo nying wu ka chele ka exposing won wa family wu wen kamaleng. Won mero la nyunga wu. Ti matek weri results me ko tichi on merit. La dir lo buket in kakamo on merit. Gamente or including in kakamo on merit. Loago me support. That's what we want. Erpe nyeko mo me miu ni ke kwanta Oduong ke kwanta Oduong in pero ni peto Oduong pero pa Acholi peto Oduong instead to Oduong dok tika tuteme no solution to problems ma yelu kaka Acholi. He's the only figure now mudong dok mengo kana mi Acholi ni ro wa cha ko lwenya chonya kin wagang kenyo ikum joman ma ming ma pege twero nero future pa kaka twero biru kweneni to Oduong wu li wen ya obini party gini ruma ka obiri i opposition right don lo pobi o ke romero udonyo ko e party ka don wache ko neno plan meti mo gini wek ma neno development progress obetie wunda obino ka lwenye kom to Oduong ye wono meng maraj. I will expose you.